Reka dusuhuze abantu badukurikiye. Umuyoboro wacu ni Vision Health TV cyangwa se icyerekezo cy'ubuzima. Ikaze na karibu kuri umwe wese ubasha kuba dukurikira. Inyunganizi mutanga zitugeraho kandi ukuri turazishima. Uyu munsi rero nkuko turimo turabibona mu kiganiro, tugiye kurebera hamwe bimaze iminsi birimo biracaracara, cyane cyane tugiye gukora ubusesenguzi ku byatambutse mu gace ka Musanze. Tugiye kugira ikintu tubivugaho, duse nkaho duhuza ayo makuru cyangwa se ayo mateka tuyahuze, ese kugira ngo Kibeho nayo iba ahantu hadasanzwe hakorerwa ubukerarugendo cyangwa se ingendo nyobokamana, aho abantu bava imihanda yose, bava mu byerekezo bitandukanye by'igihugu ndetse no hanze y'igihugu bakaza kugera aho ngaho. Aho hantu byaje bite? Uyu munsi rero niho tugiye kuhakorera ubusesenguzi. Tubabwire mu gace ka Ruhango naho ahantu hadasanzwe, noneho tuze kugaruka twebwe tuze kureba mu mboni zacu uko tureba mu gihe kiri imbere ku byabaye mu gace ka Musanze, aho byacaracaye bavuga yuko Yezu na Mariya ndetse na Yozefu baba barabonekeye icyo gice, cyane cyane ku mashusho yahagaragaye ngo ari ku mapoto, ari ku biti bitandukanye, n'amayerekwa abana bavuga ko bashobora kuba baragize. Noneho kugira ngo tuze kugira icyo twebwe tubivugaho. Kimwe cyo tubanza kuvuga, ntabwo turi abavugizi ba Kiliziya Gatolika, twebwe turi abasesenguzi ku bintu bigiye bitandukanye. Tuje kugira ngo dusesengure ibyo byavuzwe, noneho twebwe tuvuge icyo twe dutekereza, ndetse cyaba kinagenderewe nyuma y'imyaka runaka gishobora kuzaba. Navuga ngo ku bayoboke ba Kiliziya Gatolika bishobora kuzaba byiza, ugasanga aho naho muri ako gace naho hahindutse ahantu hadasanzwe. Reka rero twongere gushimira abantu bamaze kwiyandikisha kuri uyu muyoboro wacu w'icyerekezo cy'ubuzima Vision Health TV. Tubabwire ngo ni ukuri igikorwa mwakoze ni inyamibwa. Ndimo ndavuga bamaze gukanda subscribe, turabashimye cyane. Uyu munsi tugiye kuganira nk'uko twabivuze mu ncamake. Ese koko Musanze haba hagiye kuba ahantu hadasanzwe hakorerwa ingendo nyobokamana, ahantu hadasanzwe abantu bava imihanda yose baje kuhasengera, by'umwihariko ku bayoboke ba Kiliziya Gatolika? Abarimo barakurikira ikiganiro baze kutubwira nimba ubu busesenguzi twakoze bo baratubwira uko babyumva n'uko babibona. Abanyamakuru bagiye babivuga mu buryo butandukanye. Reka duhere ubundi uduce navuga yuko two mu Rwanda, kugira ngo tujye kuba ahantu hadasanzwe. Navuga yuko hakunda gukorerwa ubukerarugendo ariko mu iyobokamana, abantu bakaza ahandi mu gace ka Ruhango, ugasanga abantu ku cyumweru cya mbere cy'ukwezi, ugasanga abantu bavuye mu byerekezo bitandukanye, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyaruguru ndetse n'abandi baturutse amajyepfo, bakazagorora muri ako gace ka Ruhango ahitwa kwa Yezu Nyirimpuhwe. Ese ibyo bijya kubaho byatangiye biti? Uyu munsi nicyo kintu tugiye kubakorera ko ubucukumbuzi, ndetse tunanarize twebwe dukurikije mu mboni zacu uko twebwe ibintu tubibona. Ariko nongere mbabwire ngo ntabwo sindi umuvugizi wa Kiliziya Gatolika, kuko hari ababishinzwe. Icyakoza turi buze gusa nkaho tubabwire ibyavuzweho. Ni ukuvuga ngo turahera mu gace kadasanzwe, agace usanga inshuro nyinshi ako gace abantu bava mu bihugu bitandukanye, bamwe baturuka Bugande, abandi Burundi, abandi
muri Kenya ndetse abandi mu bihugu bigiye bitandukanye, inshuro nyinshi bakaza muri ako gace. Ubwo ni agace ka Kibeho. Kibeho, ese ko bijya bivugwa ko Bikira Mariya yaba yarahabonekeye, byaba ari ukuri cyangwa ntago ari ukuri? Ku myizere ya Kiliziya Gatolika bafite uko babyizera, ariko twebwe turi buze kuvuga dusa nkaho tutabogamiye ku madini, turi buze kuvuga dusa nkaho tutagendeye ku nyungu z'idini. Icya mbere tugomba kumenya, ku itariki 28 Ugushyingo 1981 byatangiye kugaragara yuko cyangwa se kuvugwa ko abana bagera muri 3 bari abana b'abanyeshuri baba baratangiye kugira amayerekwa. Kuri iyo tariki 28 Ugushyingo 1981 ni ukuvuga ngo uwitwa Rufonsina Mumureke yatangiye kugira iyerekwa. Iyo yerekwa ryari rijyanye no ko yeretswe ibintu bidasanzwe. Uwitwa Anatariya Mukamazimpaka nawe bivuga yuko uwo mwana nawe yagize amayerekwa cyangwa se iyerekwa. Mukangango Marie Claire. Aba bana 3, Rufonsina n'uwitwa Anatariya ndetse n'uyu bita Marie Claire Mukangango, aba bana mbere yuko Kibeho wahinduka ahantu hadasanzwe, noneho iby'iri yerekwa ryaje kwemezwa ku mugaragaro neza ko aho hantu ari naho haje kwemezwa nk'ahantu hadasanzwe. Iryo yerekwa ryarakomeje riza kugera, iryo yerekwa narimo navuga ryaba ari abana 3 ryaje gukomeza rigera mu 1989. Itariki 21 Kamena mu 2001 Kiliziya Gatolika ku mugaragaro, igihe yari iyobowe n'uwo bita Misago Agustini, akaba ari musenyeri, baje gutangaza ku mugaragaro yuko iryo yerekwa ryemewe cyangwa se iyerekwa bari abana bagize ari iyerekwa ritagatifu. Abatwandikira bari buze kutubwira, murumva ko byasabye igihe. Ibyo abana bari batangaje ntabwo byahise byemezwa, ahubwo ngo hari abahanga bashinzwe kuba bamenya ibijyanye n'iyerekwa, ubwo bize ibijyanye na teoloji muri Kiliziya Gatolika. Bo ubwabo barafashe abo bana bajya kubapima, babapima imiterere z'ubuzima bwabo, buri kimwe cyose barakurikirana. Nyuma y'imyaka isa nkaho ari isaga imyaka 20 ishize, nibwo Kibeho haje guhinduka ahantu hadasanzwe, hahinduka ahantu h'ubukerarugendo, ariko cyane cyane ubukerarugendo bushingiye ku iyobokamana. Hakaba navuga ngo hinjiriza amafaranga ibikorwa buhakorerwa, ari uhafite inyubako, uhafite amazu yo gukodesha, uhafite buri kimwe cyose kirinjiza, kubera abantu bahaza ari benshi. Ibyumba bafite amazu bakodesha haba hahenze, mu gihe habaye navuga yuko abantu bakoze ingendo berekezayo bagiye ngo gushaka impuhwe za Nyagasani. Ariko se koko gukora ingendo ndende nibyo biza gutuma umuntu asobanukirwa Nyagasani uwo ari we? Abantu badukurikiye baze kutwandikira muri komanteri. Muri icyo gihe musenyeri wayoboraga witwa Misago Augustini cyangwa se Misago Auguste, akaba yaraje gutangaza ku mugaragaro, umusenyeri wa Kiliziya Gatolika mu 2001 ku itariki 29 Kamena, atangaza ku mugaragaro yuko ryayerekwa ryabonywe na Natariya, Rufonsina ndetse na Marie Claire, yuko iryo yerekwa ryemewe ku mugaragaro. Ubu kugeza aka kanya aha hantu hafatwa nk'ahantu hera. Ibyo tubyumve kuntu Kiliziya Gatolika hafata. Wowe ushobora kuba udukurikiye atari kuhafata, ariko ku bizera ba Kiliziya Gatolika cyangwa se abantu bafite inyigisho ya Kiliziya Gatolika bahafata nk'ahantu hadasanzwe, ndetse ku isi yose haremewe
ariko by'umwihariko muri Afurika niho hantu iki kintu tucyumve, muri Afurika niho hantu hemewe hadasanzwe ngo basa nka bagaragaje yuko aho hantu hari ubutaka budasanzwe, ubutaka butagatifu. Sinzi nimba hari ahandi ubusanga ubundi butaka atari butagatifu cyangwa se iki, ariko nibishoboka nimba mubona ari ngombwa mu bitwandikire, mutubwire nimba koko ari ngombwa yuko twabakorera ikiganiro gikurikiyeho, noneho tukagaragaza ubyibu butaka bwacu n'ukuntu Satani yamanukiye iyi si, noneho tukaza kusesengura tukareba koko ese ahantu hahinduka hatagatifu gute. Icyo ngicyo nacyo ubwo cyazaba ikiganiro cya kabiri cy'umwihariko. Nk'uko nari mbivuze, honyine muri Afurika hemejwe ku mugaragaro yuko Bikira Mariya yahabonekeye hahinduka ahantu hatagatifu, ndetse binemezwa no ku rwego rw'isi yose. Ubwo mpereye kuri Kibeho kugira ngo tuze kugera ibyabereye Musanze, kugira ngo nabyo tubisesengureho tugire ikintu tubivugaho. Ubu ngubu hakorerwa ingendo nyobokamana, cyangwa se buri mwaka abantu baturuka imihanda yose mu ingendo nyobokamana bakaza, kandi iyo basuye ahantu ntago bahasiga uko nguko, ibikoresho bihari, ubucuruzi buhari, buri kamwe kose kaba gahari kenjiza amafaranga. Ndamutse mvuze ngo nk'uko muzareba hirya no hino ku isi, Kiliziya Gatolika ni rimwe mu idini rikomeye kandi rikize, rizi neza icyo bita nakita ngo source of income kuri buri kantu kose. Abashaka kugira ngo babimenye bazatembere hirya no hino mu nyubako zubatswe nabo, uzasanga nta kantu kabo kajya gapfa ubusa, ahubwo ko kagerageza kugira ngo kagire umumaro Kiliziya Gatolika. Icyo ngicyo reka tukimukeho, twivugire kuri iki ngiki. Mu 1992 nibwo umupadiri witwa Stanislas yaje gukora ikintu kidasanzwe, atangiza ibikorwa bijyanye no gusengana n'abayoboke ba Kiliziya Gatolika. Noneho barangije bubaka ikiraro cyangwa se ikirugu. Icyo kirugu kiza kwegurirwa Yezu Nyirimpuhwe. Icyo kiraro rero cyaje kwegurirwa Yezu Nyirimpuhwe yasenganaga cyane cyane abakarismatike. Noneho akajya afata igihe cyo kugirana ibihe bidasanzwe byo kugira ngo babane baterane. Iki kintu nanakibwire abayoboke b'ayandi madini, abapasitoro n'abandi, abamwari ba musenyeri, ababishopu, bakeneye kumanuka bagasanga abizera babo, bakabigisha iby'inzira y'agakiza. Nimba basobanukiwe n'inzira y'agakiza ko umunyabyaha yihana ibyaha akababarirwa, bakabatoza kubaha Imana, bakabatoza imico y'ubukristo nyabukristo, ubukristo nyabukristo ijuru rishima. Icyo gihe muzamusoje inshingano y'icyo Imana yabashyiriye muri ayo madini, cyangwa se kuri uwo murimo Imana yabashinze gukora. Ariko uzasanga inshuro nyinshi ibyo bikorwa n'abantu navuga yuko bisuzugurwa, nibo usanga bakeneye Imana. Abo ngabo nimba navuga ngo kurangiza kwiga babumva rimwe na rimwe gufasha abizera babo mu matorero baba babarizwamo ku munsi wo gusenga, bumva ibyo bihagije. Oya, uyu mupadiri Stanislas yakoze iki kintu kidasanzwe cy'ingenzi. Noneho ubwo tugeze mu gace ka Ruhango, ngo hari mu 1992. Ubaha ahantu muri aka gace ka Ruhango rero, muri paruwasi ya Ruhango, uyu mupadiri yakoreyemo iki gikorwa, hakomeje gusengerwa, haragenda hahinduka ahantu hadasanzwe. Navuga yuko abantu bashaka impuhwe z'Imana, niyo mpamvu muzasanga ku cyumweru cya mbere cy'ukwezi abantu bava imihanda bakava hirya no hino. Uzasanga kubona ikinyabiziga mu majyepfo kiba kitoroshye, kubera yuko abantu baba baje guteranira muri aka gace nari ndimo ndavuga, agace kitwa Ruhango. Ariko iki gikorwa kikaba cyaratangijwe
n'uwo bita mutagatifu Faustina wo muri Polonye mu 1930 nibwo nawe yaje gutangiza igikorwa kimeze nk'iki umupadiri yatangije. Ubu kugeza aka kanya muri aka karere ka Ruhango hakira ibihumbi byinshi by'abantu baturutse mu turere dutandukanye, mu ntara zitandukanye, ndetse no mu bihugu bitandukanye. Kuri uyu munsi w'icyambere, icyumweru cya mbere cy'ukwezi, bakaza kugira ngo babashe kwizihizanya n'abayoboke ba Kiliziya Gatolika muri icyo gikorwa kidasanzwe, aho hitiriwe izina ngo ni kwa Yezu Nyirimpuhwe. Ubwo abadukurikiye baratwandikira, ese abakarisomatike ni bantu ki? Abayoboke ba Kiliziya Gatolika baradusobanurira. Babwire abadukurikira kuri uyu muyoboro wacu wa Vision Health TV, bababwire abakarisomatike ni bantu ki, ese bakora iki, n'abandi batubwire bo uko mu ndorerwamo zabo babibona ibyo ndimo kuvuga, nimba koko bumva ari ibintu bizima bifite icyerekezo batubwire, cyangwa se batubwire ibyo dukeneye gukosora. Ibitekerezo byanyu ni inyamibwa kandi ni ukuri turabakunda. Gusa icyo twababwira, ikibeho haremeye ku rwego rw'isi, ariko mu Ruhango nta yerekwa ryemeye ku rwego rw'isi ryahabaye. Ni kiriya gikorwa ngaruka kwezi gikunda kuhaba, cyatangijwe n'uriya mupadiri Stanislas mu 1992 nk'uko twabibonye. Rero reka twitarukire Musanze, tugiye kubabwira twebwe ubusesenguzi bwacu, tubabwire n'imboni yacu ko tubireba. Musanze kuri Kiliziya Gatolika, ku bayoboke ba Kiliziya Gatolika mu myaka iri imbere, naho hashobora kuza abantu badasanzwe bitewe n'ibyo twavuze mu kiganiro cyangwa se haruguru. Ku itariki 16 z'ukwezi kwa Mutarama 2026, Musanze nibwo hamenyekanye amakuru y'uko abana babiri biga mu mashuri mu mwaka wa 4 w'amashuri abanza P4 mu kigo cyitwa Groupe Scolaire Rw'Inzovu, ko habonetse amashusho. Abo bana ngo baba baragize iyerekwa, ngo bakabona ibisa n'amashusho ya Bikira Mariya ari kumwe na Yezu ndetse na Yosefu. Abo bana bamaze gutangaza iyo nkuru, ahubwo aho ngaho twibuke yuko nk'uko twabivuze Kibeho, naho abana b'abakobwa bagera muri 3 nabo bari batangaje ayo makuru. Barangije Kiliziya Gatolika ntiyagira ikintu bivugaho, baragenda bikoraho ubusesenguzi n'ubushakashatsi, biza kurangira nyuma y'imyaka 20 hahindutse ahantu hadasanzwe. Ishusho kugaragaraho ni ya Bikira Mariya ni ya Yesu. Nabonye amafoto ya Bikira Mariya nayibonye ni ya Yesu. Aha naho inkuru iragenda ikomeza kuba kimomo muri aka gace ka Musanze, by'umwihariko muri paruwase ya Busogo. Nibwo inkuru yari yamaze kuba kimomo, yamaze gusakara. Bukeye kwa 17 Mutarama 2026, imbuga nkoranyambaga reka umva zivuyemo zirandika karahava, nabwo zisakaza. Twabyakiriye neza ko ari inkuru nziza, natwe yageze iwacu nk'uko twaje kubireba Ikibeho, nk'uko turaza kubireba inaha, bakatwubakira natwe tukagira urugo rutagatifu rwa Bikira Mariya. Iyi nkuru biravugwa ku ma YouTube hirya no hino, abaturage bagira ibyo babivugaho, nabo baravuga ati byaba ari ibintu byiza by'umugisha, Bikira Mariya, Yezu na Yosefu batubonekeye. Ariko kubera iki jyewe navuze ngo ese mu myaka iri imbere, ntago ndi umuhanuzi, ariko jyewe ndanariza nkabona ikintu nangiza nkavuga ese kuki ikintu kiba cyamaze gusakara gutya, cyamaze gukwirakwizwa hirya no hino. Niyo mpamvu navuze ngo mu myaka iri imbere abayoboke ba Kiliziya Gatolika, navuga ngo mushobora kuba mushonje muhishiwe ko ingendo mwakoraga mujya hirya no hino, muza mu karere ka Ruhango, muza mu karere ka Kibeho, muza hirya no hino mukora izo ngendo nyobokamana,
mushobora kuba namwe abandi bazaza bakora ingendo baturutse hirya no hino baza babasanga. Ahangaha rero babajije uyobora iyo paruwasi, arangije nta kintu yabivuzeho, ndetse n'ubuyobozi bwa leta nta kintu bwabivuze, ariko uyobora paruwasi yaravuze ngo abwira abizera yuko batakagombye kuba batwarwa n'ibyo ngibyo, ariko aravuga ngo ibyo bigomba gushyikirizwa abashinzwe gukoraho ubwo bushakashatsi bakareba nimba koko ari iyerekwa cyangwa atari iyerekwa. Ariko reka dutegereze, buriya Kiliziya Gatolika izatangaza ibyavuye muri iyo raporo cyangwa se muri ubwo bugenzuzi n'ubwo bushakashatsi. Rero nasoza mvuga ngo birashoboka cyangwa se ntibinashoboka, birashoboka yuko naho hazahinduka ahantu hadasanzwe. Rero reka dusubikire ahangaha. Umuntu utarakora subscribe, iki nicyo gihe kugira ngo uyikore, kandi ikindi ibiganiro byacu nakagaruka, kandi wibuke kubisangiza n'abandi. Nimba wifuza ko twazahurira mu kiganiro cya kabiri, bitwandikire igice cya kabiri, noneho tubabwire icyo iyobokamana rivuga n'imyizerere y'amadini ari hanze ahangaha, kugira ngo tubashe kubasesengura, tubabwire inkomoko y'amadini ari hanze ahangaha. Murakoze cyane, ibiganiro byacu nakagaruka. Ni ukuri turabakunda cyane.